Ha kawat jing Pynbna ke beningkong, say ke UDP ya ki Kyrtong ban Aireng ha ke election banwan, Kynthup na ki HEDC bat JHEDC, ha ke khatlai terik unok pra, ya ke ni ke jing Pynbna jong ke party, kalalong ha ke General Council jong ke party, kablalong minta ke singi ke khatlai terik unok pra, ha office terekam jong ke party, kabadan ha Boys Road laim kra. Habaya ai jingkran ha ke ni ke singi, u President jong ke party u ba met ba, ulo ong ba ke jingsei ki Kyrtong, kadai dak jingmut ki nongkit kam jong ka party, ki bakin thop na do ki district bat circle baper, bat pha pat shaga state election jong ka party, ban minjor ki Kyrteng jong ki candidate ki ban Aireng shaka election. Kat ba ki we ki constituency, ka party kan sapin bana kham hadian, andala yo ke jing ai jingmut ni ki district bat ki circle jong ki constituency. Dengan khadro syakmat ima video scan dengan kata batu mukro video scan dengan khadro kena por kimbule dengan kata joa ino belalong lu Elekshon Mdc bagi por belalong no Dari Boy District di sama bintai Nafi Shisha Marwen Nakasan Umrai Constituency Nafi Shisha Marwen Nakasan Umrai Constituency Namtama Ngakot Syahmat Iba James Suliam ex-MDC Nakalain Mahati Constituency Pak James Suliam Mahati Constituency Khadro of Liverpool South Western Constituency Khadro of Liverpool Namtapa Iban Sayway Ba Strandi Rongrin UDP Motion Constituency Tikini kilong ki takto kani Kyrtong dan ni first list kebamangi nagalan ke UDP na J ya kini kebayaran lang ini daga parti UDP de mau kawai ba sisi lajit ni kelasun dulu nama ia lebih keren ia lebih kecil ia lebih tahan jadi baru Banaknya cuma bakal parti bro, ni ada di bawah dia, jadi ban so ban menong bangi afterman, ya resort bangunra ya keluar bawah, jadi yang kesam joki, inokusan joki pada parti itu bro. Sibin dalawai. Kepada Kyrtong Subhanan pada in seban di Indonesia nakalian yung state party ginaayos isang baraba pada terbaru yang elected member iba di MLA MDC dari wilayah ini dari MLA pemilih election kita long diwiram bagi Indonesia harus dibuat Khadc Jhadc Thank you.